ova mini meditacija ti pomaže da zatvoriš dan koji je iza tebe, polako i tiho utoneš u veče sa mnogo više mira. Udahni polako, izdahni lagano i probaj još jednom. I kada izdahneš, ako će ti biti prijatno, zatvori oči i dozvoli telu da se malo opusti. Ramena mogu da padnu, lice može da omekša, vilica isto može malo da se opusti i bilo koji deo tela u kome osjetiš neku napetost, dozvoli mu da se opusti, makar na trenutak. Pusti da ti se pojavi osjećaj dana iza tebe. Ne moraš da ulaziš ni u kakvu priču, niti da nabraješ šta se desilo, nego samo osjeti kakav ti je osjećaj ostavio današnji dan. I sada polako zamisli da i taj osjećaj i sve što se desilo, bilo to dobro ili loše, da se sve lagano udaljava od tebe, da nekako klizi unazad, rastvara se polako, svi razgovori, situacije, misli, sve može polako da ode. I sada više ništa ne moraš da rešavaš, niti da završavaš. Samo malo da se vratiš u sadašnji trenutak i u onaj osjećaj koji je sada i ovde. I nastavi da dišeš. Osjeti dah kako se kreće. Tiho i prirodno. I ti si ovde u ovom trenutku. I to je dovoljno. Dan je završen. Ne nosiš ga dalje i sada možeš potpuno da odmoriš i jednostavno samo da budeš. Udahni jednom duboko, izdahni i otvori oči. Do sljedećeg slušanja.